for adofo Ghana for ene madofo sabe ushodi for Prophet Eric Akwasiatwi dodo anim say eman nyina president sabe michia Ghana for nyina eman nyina michia nyina na abrochirifo madofo a mohwe me sabe odifo mabepie ewo Attention TV Attention TV de nyama pa ene nyama ebemo wo hu se obet natural ade a kasafa natural exactly me pese obe subscribe na wa share unsaka videos so a odi bi amobi na obi so di amobi sabri me be kasafa nature enne eyeda me pese me bi woni ekọ abe edua e friend abe memo part 1 mesa ma part 2 mesa ma part 3 afei ma pinfonche kese ma me papa Prophet Odifo Ameyaw na me sa me papa Awuni Sila na me nchia me papa Prophet Jonah Jihu apia akabo de te afei ma me nchia me yere University me nchia Ghana for aprepeja aburuchirefo nya ma me nchia bibia afei tie me na ye ka de bi hye ade a ye friend praye odofo praye me kana se me ni na me pese bibia wadwum se nature onyame ache ade na abiri bia hwe Odifo Akwasiatwi na me pese me di bibi fufuro de ma wa wankasa ebetimi apoa na ama wako anim e wa brabo na sane etie ni obi anim sane we de pra ye mfa anya bibi yem na odi prawi a asan odofo timi we etoma ho hore esan bie do esan ma akwada esoro yade aka no ama ne firi ho yade obi timi ka se ne ba aye jimi sebe fache me sebe kasa na ordinate ya bompa is me pacho anya ade nyina na etwa se wodi kopie prayer camp ana se wodi koda nsofo nature onyame ama ekwansi yenhwe nature sakoda ne bo bribrim akoda no adwe ne sebe atochima me pacho hwade for pray biemu se biemu se wo biemu se pe fa akoda ne gina so wodi akoda ne gina so pe ya ye kube awoi emunsuo if I told me fresh one, oh, could be a woody fray or aquinato, you will honey ho, you will soft one. Near me can say, near a dino, a moonshoe. I a friend of aquinato, and no a moonshoe, and I making. If I told you good glass, pe glass me and son, the sheer whom for what I did so. And I put you to one Casobiano, or for Prana, be a missile, but I just not could be so now or a quarantine, Nina, me pacho dino. Ma anu ankasa emu awia san epiepe na wasan dia kwala na kugina ho na eno so wa ye tane a wo ye na na putututu na orofo machiro we sentie me se praye aye nyina nim se ye de pra no eya de a ekita sunsun tumi enti pato hwe machiro no ma 1 me san do kora betu rade praye we na obi abie store otim o se praye no e prawie na dwuma sa me pato ensaye uko transfer mu sa na nipa wo nyina eto ade wo ton na ye ka wo peja na je wusam me part of nature eno so hwade obebie mu se wo bie mu a wo ye yankwara ye fere bebi ate aye to na ya hye 55 na kobom ni nyina ne ate me part of ye wa ate tuntum ene ye wo ate kokko me part of ate kokko no mienu na fa ate tuntum ne ba ko me part of ne mama ka bom nsanse ate any prayer ekite tumi me no waka bom me ba to fa gum se wodi gum wi a wa bia mu se no wodi gum mfimfini na waka bom se na wodi pa hade pe ko nyambo ano se ne ja to stone obi okite ni boni bi awura stone mo ontimi fa sanka usika ontimi fa wo hwe na nka watimi adan afa obi bi usika se begina obi bi abegina afa yensan ko yani mai me pasa me kire o nature yesi prayer o ka bom a emu uyi ba ko egu o empanifo hu tumi a awo prayechi obi age contract o se contract ni so ta na contract ase be pa cho ya de bi emu sei for ya ye bi ni fe gum finfin odi gum finfin a be pa cho fa ni tunisi form odi de tunisi form a pa cho insuo no yakopon be bo ento awo tima yi wadwuma abe hwade e o de bia wo complainse be fo bi how obi how be pa cho pride yi ba ko pese uyi ba ko pese pe fa ko abedu ase pe ahaba your friend abrofun katie
na fa pride shem se na fa si ase na hye abrofkati aba ba ko 7 na fa si aba na se me pa cho brafie ka se me odifo akwose twi tumi bia obi fia etete me ebo menya mapagu no se tumi no onyame yiri ma me ade beche ahaban ne ni abadua na se ebeko agogu ni pare paso ombe na abade odifo me pe attention tv pe ena obenya wi wo na ya ba abekire nature me bekire nature me bekasa fa nature ho me ba jasa hwade abena me braya na me san ka no asem hwade ezidie yo obi a sebe ni kun uwo kun na obi di aduru aye no na wakun ani na waya ne mfa wo chia bo mpa ya me pa cho we nya mpa bo prayer pa eti aduru fi bebe ni so prayer ti aduru efi oba na ye aduru aye no ebi adigu anwenu na de ma ni di ye ebi adigu so ma ne no ye e ba jo asebo e mo aduru na me chire o e ye free of charge e nature we oba ade Nyankopon na nsa no nyuma ni bi ni enti tie me sanya wo hu ni wo de fa prai no ye wa ha ba bi e friend taama ewu sa taama ewu no enne mantibiamba na mo me kopa 2 na me de be kire wo o di shem afori ko jabo ade ni mfimfi na de ato empa bo da so ase be ma ne ba no de no be kadua no empadua re pe no am onko bi abawi ade se be ma ni ntire fie na okọ a obesu fie na wa firi fie na okọ o de na tade o hye fa na bobo fa hye mi si na pato fie ono wa dimirika no be fie oro vo die mi se me kitire onyama wi me pese me kire nyama bebre e fa prai ho na me pese commercial break na me commercial break na me pa me be chew tumi a prai betima san ye wo fie ni mfimfi na wo hu intorofo tweme na attention tv ye de nyama pa e na ebre wo me kwaba yo etie for me kwa amasaba ma me nsanto aso ye wo nature na nature na ye wo no ede so na me gina na me kire o me pese wo tie nyama bias na hu nyama bi hwade me no kusu e kire praye me pa che wo da wo ntimi na edu anadwa na bibi ni na mo nchen dan so wo tie na wo tim no ho ntow wo se bibia betwam bibia besen bibia fa ha me pa che fa nature na hange ana betimi de sifom wo de anu be sifom na wa fa kamfa enya agidi o kamfa ni ye yedigu toilet so ne ade no na me ba chawo wo de egu ba bia wo de be 10 be gu ba bia prai ni si na de bidie ba kope na de atoso e ba chawo mani so for 3 days ade bi e koso ho fie ho bia ho ade ko anante wo dai no so no e ba chawo se e bonsam anoma ade be chino da fie no da ho no wo ne nai se obi na ya wo sanso a ade be chiwa ti se ni pare da ho pa chawo me pa cha nya no nko awo chebe me pesa me di we kan na fe me de me nsem nyina ba wie prayer no eno a akoda sebe osua de a enko akoda osua de a enko aye de dodo ni hu se ne ti na abon ana se onim homa e bia de nsa aka ma dwene nti obesua de no boko school a ohuda e ba chofa prayer yi ba ko enso utimi yi ba ko enso na fa ya garlic e ka ho ha o de ka ho wi a ba bia akwala ne da ne kete ne nan ase ku di ku ho wi a me pa cho ana patututu no fa guru so fadwa mo ne nware sa na nsa afi akwala na gene no e be pi e na ai fe e di hwade o pese o ti attention tv mo nya nyama pa e me ye kire ye di nyama e hinta wo sunsum nature e di adom odi for ko se twinti try share o be subscribe na wa share na wa like it oko Facebook a attention tv oko YouTube a attention tv tie na share nso say attention tv natural nature ho nyama nko a e no di for me be chekere na ma wo nso a wutifie wanya nyama pa bi e di aboa wankasa wo ho no wa ma nyama o kope appointment you are you
oko pa appointment oko ayem fama oko ayem fama e ba jo ya de won saka buru mi ya e ba jo hwe anajo no enkasa kope aburu ye tutu ofidua no e ba jo ba ko 21 bi e fry no si na fakum na katum o katuma fatu ba bia utiri o da utiri wo na bo company na ko pa adwuma ne din o bo ne din sha wurade di manim wanyama bi esi kwan no masunzum prae ko pra ni na guma kwan dem e ba jo prae ye ni fi efifi sa na be yi wo hawa wa abra afiri wo o ba ko na appointment ye de ba ma wo na wo ko du won so me won so ba ye adwuma no because nature e wutumi sa be wetie me odi fo ko sentwi enye nature nko adwuma na me be kire onyame di adwuma kase bi atoma koma so a me be dia fa all the 16 regions a ye na na kufu ado e dia be ka ye de no ma ye 16 no me ba to tie me president bi chiawo afei me papa Alan Cash me pa to o ba be fragbera ama MPP party me pa to mi sunsu me pa abo ni yakopon sunsu ta wati papa Alan Cash makache se kokoda nyame ase wona o yere no nyina mo ko she fita kokoda nyame ase je bompa de ne ma na pa to tie sa wo beti ase na wo be hu ni yenti odifo adwuma me de ato me ho suni eya ukuada edamanimi e pa to adofo bi adoye ani odifo akosi adwe ni Attention TV any God's Revelation Ministry akabu se yetu anamon akoye atoye na hwadofo no yedua ba ma memoni eka ho nipa bi keka ho a ye kase ya bobo a ye wie da na me pato tie me sisi a me no kase eye wuku ada ye ko ehiem suedro muzano ehiem ekunafo wo nyina no me pato tie ye ko hwe ma me no e bia hwade ebra ni kun ti ase no owotema no wodosa afeso a obeto atade dia ma no obema na biane ati obefra ne ntama ena ni kun wuye ma na ye ma no adwuma bi ne okọ ha ya ma me no adwuma mo ya ne se omo ka banku to na banku no ka to pon a e de bi adwuma no onkoye afeso a e de no ye enti odi for ma part mo se all the regions 16 regions ni nyina wa utie mi kro bia kunafo wo so me pato me ba ho e kunafo me pato anya title e ya kwanhia na beto oba bia betima to oba bia betima to ba ma bia odi for ma fato mo se me maga na kunafo ehu enkwa wurahuo mu biem me ni be chim Attention TV ni God's Revelation Ministry yetu anamon aba kunafo chen enti me pato family number opesa obu asadwumadi ye family number ama se krobia o timi nka na kunafo do adu be 20 30 50 no me pato won frɛ me ye ba ye ne ma me aba ka bom ne ya ba ye wadoye se nsu kora na munni bi kro mu ai ba bo ma ye tunsu na ya ma omo so ekra aniache ye be sa try se omo mani bi nko school a ye be hwe se ye be mo mani bi su akosku na ya poa adoye abo se hwan no ma bia manche na dem na afise sei onyambe fa we so e ma na ye nhira ti se wo ma obi bia onyambe fa so ye nhira enti hwade fa me number is 0543 41 91 60. The next line is here 0553 40 14 62. The first line is here 0543 41 91 60. From me, Cropia Ekunafo Hono, the Baba Sum, the Yama, a city, Abidun, the Yaman Yam, Asama Furuma, no more Pia, one said, a Gradinium Papa, na Gradinium Munia, a Gradinium Kun, na Gradina go pon trade in a poor Biaba. Many women have a bone son, ever tune setity. They are came one moment. Jimmy, Messi, Onyamia Ma, your cock Muzano, a shiem, Swedru, Muzano, a shiem, a cranfo winina, or the Fakoseti. A young Guadana, ya chakra 8 new Kumo. Near Mother took in Sa, a cabo, near by Jimun Samishia. Na, a Shenyamin soup and you know. Macram.